Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 o Klempa ka Johannesburg nna ka tle go musiele le Mphoteme re go tlisetsa dikgang tsa Setswana a re thube go bose go lemogo ka tshedimosetso. It is critical, Your Excellency, that we continue our cooperation on migration and border management. Afrika Borwa le Zimbabwe di tla tswela go dirisana mmogo go netefatsa gore diikonomi tsa dinaga ka bobedi di a tlhabologa. We were looking at what was said at Madanga, and we then indicated that we were going to review it anyway. Bothati jwa bosekisi jwa bosetšhaba bo gogetse morago ditatofatso tsa bosenyi le bonwenwe kgatlhanong le moeteledipele wa lekala la botlhodi jwa bosenyi Lieutenant General Dumisani Khumalo le balatofadiwang nae ba le barataro. You can see it's an organized crime thing that's happening here, so we will follow up on other information. There's definitely information, and we expect more arrests on this. Mapodisi a batla babelaelwa ba bangwe morago go bonwa ga laboratory e go itirelwang diritibatso kwa Musina kwa Limpopo. Mogaetsho madume tsa segompieno re simolola ka gore Afrika Borwa le Zimbabwe di tla tswela go dirisana mmogo go netefatsa gore diikonomi tsa dinaga ka bobedi di a tlhabologa. Fa na bua ka nako ya komishene ya dinaga tse pedi kwa Pretoria, Moporesidente Cyril Ramaphosa o rile selekanyo sa kgwebisano magareng ga dinaga ka bobedi se tshwanetse go okediwa. Molekane nae ka kemo le ene o dumana le ntlha eo. Ba ntswelengwe go netefatsa gore ba matlafatsa ikonomi ya sedika sa SADC. Zimbabwe le Afrika Borwa di na le diminerale tse di botlhokwa tse di tlhokagalang. Dikamano tsa kgwebisano di botlhokwa thata go dinaga ka bobedi. As neighbors that have so much to offer each other, it is critical, Your Excellency, that we continue our cooperation on migration and border management. To ease the movement of people, we must modernize our facilities and systems. While migration is a complex phenomenon, we believe that continuous diplomatic engagements and dialogue are the best way forward to find lasting solutions for the collective good of our SADC region. Go le jalo, ditona tsa Afrika Borwa tsona di tshwaetse jana. Well, I think most immediately is, of course, the issue of the repatriations that we've been dealing with. You'll know that the temporary repatriation facility that we set up is at Musina, which is really on the border with Zimbabwe. This agreement is very important in this sense that the biggest number of foreign nationals in our facilities are from Zimbabwe. Our two sisterly correctional facilities will cooperate in the field of prison services, exchange of visits. Mo mererong e mengwe e tsenyeletsang meepo, motlakase le kagiso, ditona tsa tshireletsego di tshwaetse jana. Only one thing I'm discussing with Zimbabwe is the payment of the 30% that is deducted in local currency and never given back to PGM producers. I want them to pay it back, that's all. The issue around how we manage migration is of course part of the agenda, which not because of recent incidents in South Africa, but it has always been part of the agenda. Remember, in SADC, we have a protocol on the free movement of people and goods as part of the integration of the region. So that is obviously part of the conversation. Baeteledipele ka bobedi ba ikuetse go ditona le batlhankedi go itlhaganedisa lenane la go netefatsa gore ditumalano di tsenngwa tirisong. Mo Palamente Fadiel Adams o dumetse gore o ne a dirisiwa ebile o ne a ka direla IDEX sengwe le sengwe gore setheo seno se atlego mo morerong e ka ga lephata la botlhodi e neng e itsege jaaka Project Diversion. Ngongorego ya molewana wa Section 27 e bakile gore IDEC e botsolotse dipatlisiso mo diphateng leno tseo di bodolotsitsweng thata ke komishene ya ga Madanga ga mmogo le ditiragalo tsa tlolomolao tse di farafare morero ono. Adams o ne a lebanwa ke dipotso tse di masisi malebana le seabe sa gagwe sa Project Diversion.
Affidavit ya mo Palamente Fadiel Adams e tlhatlhetsong go ya ka section 27 kwa IDEC e lebisitse kwa gore dipatlisiso tse di buluditsweng kwa lephateng la botlhodi di nne kwa setlhoeng. Se ke jaaka commission e lekile go fatolola gore ke goreng go na le di-affidavit di le pedi tse di dirilweng ke Adams yo ngangabetseng ka gore ena o rebotse e le nngwe fela. Someone has altered this thing. I don't know why. I don't know how. Bopaki jo ba tulogileng bo ne ba tlhalosa se se ka tswang se diragetse ka ditlankana di le mmalwa tse di farologaneng tsa tshedimosetso. Se ke jaaka bopaki bo supile fa Dylan Perumal e leng matlisisi mogolo wa IDEC a ne a laela gore Adams a rebole tshedimosetso e nngwe. Adams o pakile gore Perumal o batlile tshedimosetso e nngwe morago ga gore tlhogo ya maloba ya IDEC Advocate Andrea Johnson a bega fa sa itumediswe ke tshedimosetso e rebotsweng a re e tlhoka go tiisiwa. This was commissioned at my house in Cape Town. However, it is different from the A1s that were signed in the office. You mean the supplementary affidavits that were signed during the consultation? During the consultation. As of now, Commissioners, I do not want to say anything that may jeopardize something that I have laid a criminal charge against. Khabagaro commission e ne ya botsolotsa mo Lieutenant Colonel Dina Govender yo latofadiwang ka go bo alaitswe ke moeteledipele wa digongwana Clive Naicker go bolaya yo go begwang ene e le mo ya makgatlhanong Bevan Loftus mo letsholong le go neng go dirilwe iketele mo molaong. Kwa tshimologong fela Govender o kaile fa ditatofatso tseno ene e letsa go mo dirisa mo letsholo la go senya leina la mo commissionera wa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi o tlile le dikgatiso go tshegetsa bopaki jwa gagwe. On Sunday the 16th of August 2026 I received a telephone call from a known person. The importance of the call was to request me to implicate General Mkhwanazi in the shootings which John referred to. O tshamekile kgatiso ya puisano ya gagwe ya mogala le yo o bidiwang Mavuso Ntandane yo go begwang ana le dikgolagano tse di maatla le Tona Senzo Mchunu. Dithetso di a tswelela. Bothati jwa bosekisi jwa bosetšhaba bo gogetse morago tetofatso tsa bosenyi le bonwenwe kgatlhanong le moeteledipele wa lekala la botlhodi jwa bosenyi Lieutenant General Dumisani Khumalo le balatofatswa nae ba le barataro. Se morago tshedimosetso e tlhageletseng kwa komisheneng ya Matlanga ya gore IDEC ga ya latela ditsela tse di maleba go dira ditetofatso kgatlhanong nabo. Kgetsi kgatlhanong le mookamedi wa lephata la botlhodi Lieutenant General Dumisani Khumalo, Brigadier Dineo Mokwele, Major General Philani Lushaba, Major General Nosipho Precious Madondo, Major General Josias Lekalakala, Major General Zwelithini Kabela le Brigadier Phindiwe Mncube e tsholotse. Morero o mo nakong e fetileng o buseditswe morao go kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le mararo go letetswe tlhagiso go mookamedi wa NPA Advocate Andy Mothibi. It is my instruction, Your Worship, from the Office of the National Director of Public Prosecutions that the representations have been considered. Ditatofatso di mabapi le ngongorego e tlhatlhetseng ke leloko la Palamente Fadiel Adams yo a neng a latofatsa batlhankela bagolo ba mapolisi ka bonwenwe le magatwe a go dirisa matlole a letlole la botlhodi botlhaswa. Magatwe ano gape a sekasekilwe kwa komiting ya nakwana ya Palamente kwa go tlhagisitsweng bopaki mabapi le go tlhatlhelwa ga ditatofatso ke IDEC. NPA ya re tshwetso ya go tsholola kgetsi ke go ya ka tsamaiso ya yona mme ga gwa ikaega ka se se diragalang kwa komishene ya Matlanga. We must understand that we were looking at what was said at Matlanga and we then indicated that we were going to review it anyway because Matlanga has not concluded their work. Therefore, we are mindful of the fact that they are still going to come up with recommendations and report. Bao ba neng ba latofadiwa ba neseditse pula tshwetso ya go tsholola kgetsi kgatlhanong le bona fa bangwe ba ikuela go tsamaiso ya IDEC e sekasekwe. Certainly IDEC should be reviewed. Clearly the members of IDEC have conceded to a lot, so there is governance gaps there, so we just have to look at that and see how we improve. NPA gape e totobaditse fa e sekaseka magatwe le ditatofatso kgatlhanong le mokomishenara wa bosetšhaba Fani Masemola. E ne gape ya re ipetse dikgwedi di le 6 go samagana le tsamaiso e sokameng kwa IDEC.
mme yaanong balatofadiwa bano ba le supa ba gololesegile go tswa ditatofatsong tsa bonweenwee le tsietso. Komišene ya Madlanga le yona e tsweletse ka tiro ya yona. Ofentse Stimo, SABC News, Pretoria. Re boe gape re go amogela mogaetso mme re di tsweletse ka gore mapodisi a batla babelaelwa ba bangwe morago ga go bonwa ga laboratori e go itirelwang diritibatsi kwa Musina kwa Limpopo. Baagi ba le babedi ba Mexico, ba le babedi ba Zimbabwe la le mongwe wa Malawi ba tshwerwe fa ba le mo thulaganyong ya go dira diritibatsi. Jaanong polasi e tswetswe jaaka dipatlisiso di tsweletse. Go gapilwe diritibatsi jwa boleng jwa diranta tse di belaelwang go dimilione di le 600. Go tshwara go dirilwe ka motsi wa letsholo le legolo la mapodisi le le simolotseng ka Labone bosigo. Babelaelwa ba le batlhano ba tshwerwe go fitlha ga jaana tebang le go upululwa gono. Mokomišenara porofenseng Major General Jan Skeepers o eteletse pele letsholo leno. Skeepers a re ba santse ba batlisisa mme ba solofetse go golega batho ba bangwe ba segongwana seno. You can see it's an organized crime thing that's happening here, so we will follow up on other information. There's definitely information and we expect more arrests on this. Tlhogo ya lephata la sepodisi la go batlisisa bosenyi jo bo rulagantsweng di-Hawks Paul Govender a re digongwana di dirisa mothale wa go tlhagisa diritibatsi kwa mafelong jaaka dipolasa tsa kwa kgakala. It's clear that the modus operandi and methodology used by these syndicates are farms, remote areas, inaccessible areas, and if you look at it, primarily to conceal the crime that's been committed. It's clear in the manufacturing of crystal meth, a lot of chemicals are used, fumes are emitted, and the environment gets toxic. Batho ba le bane ba ne ba golegwa ka 2024 kwa Groblersdal tebang le go tlhagisa diritibatsi. Babelaelwa ba le batlhano ba tlile go tswelela kwa kgotlatshekelo ya magistrata ya kwa Musina ka Mantaga. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Musina. Kago e ntshwa ya kgotlatshekelo ya Joburg kwa ntle ga Klerksdorp kwa Northwest e santse e agiwa dingwaga morago ga gore letlha le leno le beilwe gore e konosediwe. Projeke ya magistrata wa Klerksdorp kana Joburg e ne solofetse go nna bontlha bongwe jwa kgotlatshekelo ya kgaolo ka go e beilwe gore e tla nna e konosediwe ka ngwaga wa 2024 ka Ngwanatsele. Go fitlha ga jaana ga go nka e tswang lemina mme seo se diegisa thebolo ya bosiamisi go baagi. Projeke eno e ne solofetse go thusa mo kgotlatshekelo ya Sedika. Tendera ya yona e simolotswe ka 2021 mme ne morago ya ema. Baagi ba re dikgotlatshekelo se di gaufi di imelesegile. Re tumetse re le baagi ba Majobetina le Matosana gore taram re tla nna le service gautshwane le rona. Ha re ka tla re tlhoka gore tla nne re pagame go create di service re tlhokang. Magistrate wa rona mo Klerksdorp o covera Dr. KK e feletse, and then the case tsa batho di tsa sebaka gore di be di fele mo e leng gore ke yone disadvantage re nang le yone. Nka itumela puso ya rona e ka re ntho e yalo e ka speed up isa khoto sa le agilwe le gompieno e se re bone gore tswelopelo ke eng e dutse ka tela go pegilwe di garteni mo ditineng tsa teng. Morago ga dingwaga tsa tiego bothati ba selegae ba re batlile go batlisa seo se tlholang tiego. Core project ena it was planned e ne diretse gore e tle go nna court ya regional court ya batho ba mo Matlosana e ne tshwantse be ile gore e feditswe ka nako ya dilemo tse pedi mara gona yaanong e se re le mo selemong sa bone go ya ko pelenyana project ga ise fele re busy ntse re checkana le ba public works le mororo tiro ise ikonosediwe kontraka e tsweletse lefapha la ditiro tsa setšhaba ga le a tsibogela kopo ya rona ya tshwaelo mo ntlheng eno. Ke Lebogang Pebe wa dikgang tsa SABC mo Klerksdorp. Lekala la sepodisi se se batlisang bosenyi la di-Hawks la re le santse le batla le dibetsa tse di dirisitsweng ka nako ya thuntsho e fetileng ka matshelo a batho ba le bane go akaretsa le mapodisi ba babedi ka kwa Reiche Park kwa Ekurhuleni. Se moraga gore molatofatswa wa boraro a sena go tlhagelela fa pele ga kgotlatshekelo wa magistrata wa Boksburg. Kgetsi buseditswe morago go fitlha beketlang go dira kopo ya beile. Elvino Crawford o lebane le ditatofatso tsa polao, maiteko a polao le kgothoso mo maemong a ka nnang kotsi.
puso e bega fa gape a amega mo go thuntseng ga maloko a le mabedi a yuniti ya sepodisi e kgatlhanong le digongwana le basadi ba le babedi kwa Reiger Park kwa Ekurhuleni go sa le gale kgwedi eno. Monna yono wa dingwaga di le 27 o supeditse kgotlatshekelo ya Boksburg go ruruga go a reng go bakilwe ke sepodisi fa ne a tshwarwa. It is evident in the sense that we saw 2 bruises on his face, and he does say that there is an intense pain, and he suspects that perhaps there is an internal bleeding, but that is yet to be confirmed by the doctors. Crawford o latofadiwa mmogo le ntsalage Regan Collis le molatofadiwa mongwe Jamal Meyer. Moeledi wa bone o latofatsa fa boraro jono bo kitikilwe ke mapodisi. Puso ya amogetse mo kgotlatshekelo fa Crawford a na le dikgobalo mo sefatlhegong. Di-Hawks di dumela gore go bangwe ba ba ka tshwarwang malebana le tiragalo eno. Ditlhobolo tsa mapodisi di ne tsa utswiwa ka motsi wa thuntshano mme morago di ne tsa bonwa. Le fa go le jalo go batliwa ga dibetsa tsa polao go tsweletse. At this stage, we are looking at those avenues. The members on the ground, the team is busy looking for the murder weapons. Fa Crawford le balotofadiwa nawe ba ka bona molato ba ka nne ba atlholelwa botshelo jotlhe kwa kgolegelong. Ba solofetse go dira kopo ya bail botlhe mo bekeng e tlang. Let the 25th of August 2026 come, and you shall see us in court. And we'll fight tooth and nail. Crawford o tla tswelela go nna kwa kgolegelong ya Boksburg mme o solofetswe go boela kwa kgotlatshekelo mmogo le balatofadiwa nae. Re boe gape re go amogela mogaetso mme re tsweletse ka gore dipatlisiso tse dintshwa tse di upolotsweng ke setheo sa aware.org di fitlheletse ditumeletso tse e leng gore di tshwenya thata tse di ka ga go nwa bojalwa le boimana. Dipatlisiso tse di fitlheletse gore kwatara ya bao ba neng ba tsibogela dipotso kwa Northern Cape ba dumela gore fa o nwa bojalwa jwa setso o imile kgonagalo ke gore o ka bona ngwana yo moseu ka sebala. Setheo se dumela gore tumelo e ka kgoreletsa tiro e manontlhotlho e dirwang go thusa boimana go tila go tshola bana ba e leng gore ga ba itekanela ka ntlha ya go itshiela ba imile. Afrika Borwa e na le seelo se se kwa godimo mo lefatsheng sa diperesente di le 11 tsa masea a tsholwang ka makoa a popego ka ntlha ya nnotagi ka paka ya boimana kgotsa fetal alcohol spectrum disorder. Northern Cape segolo thata DR ga e bole go nna kgaolo e amiwang thata ke seno. Mokgatlho wa aware.org wa re ditumelo tse di tseneletseng le mekgwa e tlwaelegileng ya go tshela di tswelela go nna le seabe mo seelong sa FASD. Engwe ya tsone ke tumelo ya gore bojalwa jwa setso bo baka gore lesea le tsholo le na le mmala o mosweunyana wa letlalo le gore go nwa bojalwa jono ka paka ya boimana go babalesegile go na le go nwa veine le digalagala. Most people know that alcohol consumption during pregnancy is dangerous, or at least potentially dangerous for the fetus. They don't necessarily know that the condition or the resulting condition is referred to as FASD, but they do know that there is something related to alcohol consumption. It is a matter of huge concern that our numbers are sitting at 11% versus the global average, which is 1%. Matshwao a FASD ke a leruri ebile ga a fole. A akaretsa popego e sa tlwaelegang ya sefatlhego, go sa goleng sentle ga mmele le kgobalo ya boboko. You know, the thing about FASD is that it is 100% preventable, but it is also 100% irreversible once it is in existence. Ditlhotlhomiso di gatelela fa FASD e tswelela go nna bothata mo baaging le gore go ruta basadi ka ditsela tse di farologaneng go akaretsa kwa ditleliniking tsa selegae, mafaratlhatlha a inthanete ga mmogo le bodiragatsi go santse go le botlhokwa. Lefapha la ditiro tsa baagi le mafaratlhatlha kwa Free State la re le tshwere phage ka mangana go ntšhafatsa dikago tse di sa dirisiweng tsa puso kwa porofenseng. Mokurutamagadi Bolelo Mantšhe a re se se tlile go batlafatsa ikonomi go tlhola ditiro ga mmogo le go thibela go sengwa ga dikago tseno le go ka ikabiwa ga tsone mo go se mo molaong. Lefapha la bosetšhaba le le tlhatlhoba mananeo a thebolelo ya ditirelo kwa Mmasepaleng mogolo wa Mangaung ka fa tlase ga thebolelo ya selegae ya Ngwathe.
Matlhatlhobile projeke ya dikgogo kwa setheong sa kgopololo sa Grootfontein ile ya ka sekolong sa kwa Parys. Lefapha le batla ho qetella diprojeke tse salletse morao ka hara province ho kenyeleditswe le ya sekolo se Parys. Le boletse ha dikoloto le ho se lefelwe ha borakonteraka ho sile baahi ntle le ditshebeletso tsa mantlha. Ho lwantshana le diphephetso tsena le tlo rupella batho ba 200. Le boetse le ikemiseditse ho nka mekato ya mmuso e nyahladitsweng mme e meng e tlo sebediswa bakeng sa bodulo ba baithuti. Re le lefapha re tsa maikarabelo go ya ka mathata a ileng a nna teng gonne go emisiwa ga diprojekte kapa go sa fele ka nako go na le matsapa a leng gore a tlhola mo baaging ba rona. Batshwaruwa ba rupellwa ka ho baka le ho sebedisa maplanka hara tse ding. Lefapha le boetse la thusa ba tsa ditshebeletso tsa tlhabollo ya batshwaruwa ka projeke ya dikgogo tjhankaneng ya Grootfontein. Motlatsa letona la lefapha o bontshitse ho kgotsofala ha hae ka tsena. But for Department of Public Works, the mandate has been that we build that facility on behalf of the client department, which is Correctional Service. Lefapha la ho hlahloba le ho hlophisa le bontshitse tshehetso ya lona. Bongata ba ntho tse re batlang ho e bona ka rometse ya rona ko hore batjha ba rotloetseha haholo ba nke menyetla ya di-opportunities that are created in government. Lefapha le re le tlo nehelana semmuso ka projeke ya sekolo le ya dikgoho ka Mphalane le Tshitwe. Kamohelo Setetsi, SABC News, Bloemfontein. Mo go tsa metshameko, rugby's greatest rivalry e simolola ka moso kwa Ellis Park mo Johannesburg fa Afrika Borwa le New Zealand di tlabe di kopana mo motshamekong wa ntlha wa metshameko e le meno ya teko. Ke kopano ya bokgolo 11 magareng ga matlhakore a mabedi mme go mompepenene gore Springboks ke bone ba le gore ke bomamorato mo kgaotsanong eno. Springboks e fentse All Blacks makgetlo a le 5 mo metshamekong e le merataro e fetileng. Makgaolakgang a sejana sa lefatshe ka 2023 ga mmogo le Magolo ka Wellington. Mo go tsa metshameko mokatisi wa Orlando Pirates e leng Absalom Uadu a re ga o ka pele ga kgato ya ntlha ya seka makgaolakgang a bone a MTN 8 kgatlhanong le Sekhukhune United kwa Polokwane ka moso. Uadu o rile o batla go sireletsa sejana sa bone jaaka setlhopha se lebile go fenya sejana seno makgetlo la botlhano. E rile mo dikganyeng tse dingwe tse di mejalo Mamelodi Sundowns mokatisi tota e leng Michael Cardoso a re o tla tshwanela ke go nna kelotlhoko thata kgatlhanong le Golden Arrows fa ba amogela setlhopha seno sa ka kwa KwaZulu-Natal kwa Atteridgeville ka letsatsi la Sontaga. Mogaetso dindile kalo tsa segonjono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa le kgaitsedi ya motho ke lemogile kgaje go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bose gangwe. Tla ke go leboga ka tla go mogaetso madima re bone ponelo pele a maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le motsatsing la kamoso go bontsha go tla bo go thibila ka kwa province ya ka kwa KwaZulu-Natal le ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape mme go tla bo go bulegile go rala di province ka bophara mme re lebella motsatsing la kamoso teng go thiba go a tswelela segolobogolo yang ka kwa province ya ka kwa Western Cape, Eastern Cape mme go tla na le tlhabo ya letsatsi go rala di province ka bophara ba ponelo pele a maemo a bosa ba tsibusa fa go tla na le kgonagalo ya molelo wa naga ka kwa province ya ka kwa Northern Cape le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa Free State mme go tla na le diphefo tse di matla ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape ga mmogo le Makhubu. Re tswele pele re lebella digata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya Gauteng teng e bontsha fa go tla bo go apogile go rala province ya Pretoria tla bikeme go digata di le 28 Springs yone tla bikeme go digata di le 27 re ka kwa province ya ka kwa Limpopo teng tho ya ndi go tla na mogote ka digata di le 30 Giyane yone tla bikeme go digata di le 31 re lebella province ya ka kwa Mpumalanga
teng Sekhukhune go tla nna mogote thata ka digrata di le 33 Mbombela yona e tla be ke mo go digrata di le 31 re lebelle province ya ka KwaZulu-Natal teng o londi go tla nna mogote thata ka digrata di le 35 fa Richards Bay yona e tla be ke mo go digrata di le 34 Durban e tla be ke mo go digrata di le 29 re lebelle province ya ka kwa Eastern Cape teng maletswe mo mosong e tla be ke mo go digrata di le 3 go ya go digrata di le 26 fa Mthatha yona go tla nna mogote ka digrata di le 31 re lebelle province ya ka kwa Western Cape teng mo Selby e tla be ke mo go digrata di le 22 fa George yona e tla be ke mo go digrata di le 23 re lebelle province ya ka kwa Northern Cape teng Springbok e tla be ke mo go digrata di le 21 Upington e tla be ke mo go digrata di le 29 fa Kurumane yona e tla nna mogote ka digrata di le 30 re ka kwa province ya ka kwa Free State teng tla be ke mo go digrata di le 28 fa Frankfurt yona tla be ke mo go digrata di le 26 re konosetsa re lebelle province ya Northwest teng Mahikeng tla be ke mo go digrata di le 28 Tosca tla be ke mo go digrata di le 30 fa Rustenburg yona tla be ke mo go digrata di le 29 mo ga etsa ka go rialo go tsoga magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko